Borok teisa Bolong Borok Bwtharjakmano by Manipur Bandh Saklaijakkha Kuki rok. Jobani khorang teisa Kuki Bolong Borok rok. Kotor ur patinani kiri korok unjang Manipur haste. Tong halo sitraka sunabakoi curfew sena thepajakha. Manipur haste wa Kuki meite nanglai mani haino hai. Tungphlakha mungbai pati mung kotor pati ui pati tui. Sal kisa sekang borok teisa Kuki Bolong Borok Bwtharjakmani by Manipur haste Bandh Saklaijakkha protisud eba. Joba kotoni dam rojak Kuki Bolong Borok bodol. Abo by Manipur ni kereng amchai rogo kiri korong wana laijak. Tungphlakha mung sang nani bagai thepajakha curfew. Nai muthang tui BSF tongo som borok ni hamkarai tei tera mungta ungthung aputunya ya pri semani nujak tongo. Juda bemar manjagai hami maya angi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikoljak tei duljak klinik tabuk nini ani jotoni ganawono greng shaono kaham shakduk mangduk najagui bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanyak greng tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari butongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist aksong Dr. Shaknaima kari of clinico ketal jurani ketal machine rok bai shak najagui tongo tei test rokbo khlaijago romdi blood test ultrasonography ECG Holter EEG echocardiography digital x-ray pathology pharmacy PFT akoro haike asukta lersidi faidi mohanam mediclinic and diagnostic center nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 9362824100 Tikisa Kogdok number 8575827871